Медициноны хошма республика и ковид стационар там Чирбаса удонынымыз авдынықанымыз парда шамхай проценты факаттар. Уйтықай аппаратуның бірді феқушын котта ауыры шефіл хашкан жытамсаштарды регионалын управлений ражамонық тыбылты алан. Ковид госпитальты пациентынымызда факаттар фараштынықын ымы дуода шамхай проценты. Уевғут Рима абаргая баракканан уфала уавар нырма ужырдық шайнак. Амбырдыма кот феқушын коттой автомай зауджи қаусы пор ыштам школа куши фаткмагашка. Уажардылын арлаун канзыштам ахурганан доны артыкагам декабре жыңширвашт кайырсыд. Уйхық Сергей Меняйла олдайыр гомаждық таш улата ымыш валатыравдауындаты жыңширвашты тынықма адаш сенады домантам. Регионы ражамонак зуабдаттық ведомстватан бабар кота самай ахурганан датты уавар жбаракканой. Амбырдар хайджитама шергомаждық той транспорты эвакуации фарштатам. Республика имит контакты министр Михаил Скоков кутфеқушын кота автомай зауджи қауныр така хатулгатан и шармашт ю шарма гондырлауан. Заудиқау администрации шархлауаг Милзыхты Вячеслав кудразыр тафтамай хаштаг дарраштаг хатулгаты арлауанты нымаз фафылдарузан.